Kada čujete kroz šta su sve vaterpolisti prošli, shvatit ćete koliko ovo zlato zaista vredi. Tokom čitavog turnira igrali su vrhunski, bez ikakvih padova forme. Međutim, na sam dan polufinala protiv Italije, čak 7 reprezentativaca Srbije povraćala su i imala povišenu temperaturu. U trenutku kada se turnir lomi, samo 8 igrača bila su sposobna da treniraju. Povraćanje, dijareja, temperatura, ako je nešto moglo da krene po zlu, krenulo je. Tokom dana je i Milošu Ćuku pozlilo, a Nikola Jakšić je već na rasplivavanju počeo da povraća. Da li ih je to zaustavilo? Naravno da nije. Upreko svemu odigrali su možda i najbolju utakmicu na turniru i bukvalno razbili Italijane. A nakon meča Ćuku se pogoršala situacija, ima temperaturu 40, a zatim i Dušan Mandić prijavljuje povišenu telesnu temperaturu. Između polufinala i finala Ćuk i golman Glušac nisu ni trenirali, kako bi skupili poslednje atome snage za najvažniji meč turnira. Svaka čast medicinskom timu na ogromnom radu, ali ući u bazen iz takvog zdravstvenog stanja biti jedan od najboljih na utakmici, to je stvarno nadljudski napor. Vaterpolo je jedan od najtežih ekipnih sportova za igranje, a ova priča je dokaz koliko im je ovaj turnir značio, koliko su bili motivisani, kakve su sve prepreke prešli na putu do zlata i u kakvoj god situaciji su se našli, ništa nije bilo bitno, sem da se uskoči u bazen i osvoji zlato. Baš zato, naklon do poda i hvala vam na svemu.